ugwazeke la ngaphakathi ejele uphinde udlwenguleke la ngaphakathi ejele mawufika la ejele ngiqinisile mawufika la ejele endlini yongena kuyona uyongena endlini enabantu abawu-50 or more lenze nabantu abawu-50 awazi nomuntu oyedwa la yabona lento leyo khona ababulali khona abadlwenguli khona abakhohlisi khona yonke inhlobo yesigebengu la khona nabantu abayishayela amaqunga abo nivalele endlini eyodwa labantu khona abantu abanamakhanda abo abayisanganelayo la ngaphakathi nivalele kule ndlu le and ayikho into ezoyenza kumele uhlale nalabantu labo awufuna ungitshela impilo leyo ungakwazi ukuphila kuleyo ndawo leyo why pho ningalaleli uyabona uthi uyambona umjito usehamba kanje yazi loo nto leyo isho something now yini esivezelayo la sikhathi uhamba kanjani yini lo funa sikubone ukuthi usikhotheni utsotsi uzotholani ngalokho uyabona loo nto leyo mawufika ejele khona into ekuthiwa ukuphakama ila ilokhunje iy'bosho iy'gebengu lezangaphakathi ey'shaya inombolo makhona umyalezo efuna ukudlulisa noma kukhona ofuna ukukhuphuka istebhisi kwinombolo noma kukhona ofuna ukungena kwinombolo kumele kuchitheke igazi makumele kuchitheke igazi kumele kuchitheke lakho ofikayo wena uyafika ejele awazi lutho awuthi ufika ejele usuwazi inombolo labantu abawu-50 ohlala nabo endlini akekho ozokusiza wonke umuntu uyibhekele ithikithi lakhe uyafika la fika uzophakama awukwazi nokubona ama-movement bese kuzophakama laba abanye abangayishaya inombolo bona bayakwazi ukubona ukuthi kumuvwa kanjani bese kuzophakama wena uzosala uthi ugwazeke yazi uma bekugwaza bakugwaza kephi bakugwaza ikhanda yona into abayithandayo ngikhuluma namhlanje khona abantu abashawa amafithi manje engathi abashaya isikhanda manje ngenxa yokuthi bagwazeke ekhanda khona abantu abasanganayo la emakhanda manje ngenxa yokuthi bagwazeke ejele befika cabanga wenzanga lutho awuhluphanga muntu uyibosheliwe wangena ejele wathi usungenile ejele wayithola usugwazeka uyabona loo nto leyo khona abantu abasanganayo manje abakwazi ilokhunje ojele abakwazi ukukunikeza usizo because baningi abantu izinto ziningi yabo nje ubona amaklasi elandelana kanje shothi izinto kunabantu abawu-50 la kunabantu abawu-50 la kunabantu abawu-50 la so ujele akakwazi uku-athenda umuntu ngawani ujele u-athenda umuntu oza kuyena wena usuyayihlanyela la akekho nomuntu ozokusiza uyayibona loo nto leyo nami once ngakaba kwi-situation ecishe ibifane uyayibona loo nto leyo ngifike ejele ngathi ngiyafika ejele khona isiboshwe ekuseni siyophaka sazama ungithela ngeparish ekuseni ngafika njengokubona Yala wenzanga njalo imatrix lonke into eyenzeka lafika isiboshwa sathela iparish liyashisa le parish wazama ungithela ngale ebusweni ngavika ladlula ilokhunje iparish lalala ngala khuluma nje ngabe nginobuso obushwabene nje manje ngiyacabanga koya tata lengasindi yazi ngenzani sale ngqondo yasemnandi ngithi self defense mina ngasingenela lesiboshwa ngasishanga enqini manje ngiwa amaphoyisa ejele abona ithuba usukele omunye la yabo ngiyamshalo futhi ngiphe abona amajusi lena kuthela mina ngeparish i-self defense bengiyivikela mina kodwa amaphoyisa wayibuzanga loo nto leyo afika laphana ngoba laphana nithithisa kwezinja meli lapho amaphoyisa ejele wanithathisa ngabantu bafike kwasho idonki ipili ithi yabo idonki ipili yabo uma ithola ithambo every stroke ngathi ithambo liyaphuka lokuqhu yabo samba selapha sabeka sashawa nalo mfethu sesesigongobele lapha sakwazi nokuhamba kubhlunga amathambo sathathwa sawufaka i-isolation ila uhlala wedwa wathathwa nawo wafaka erumini yakhe isolation nami ngathathwa ngafaka isolation indle encane enangetoilet khona ulokhunje usinki wampompi la khona itoilet la khona umbhede la uchama la ugeza la ukaka la ulala la yonke into uyenzela la awangitshona wena mangabe ufaka isolation usukuhlupha so wena nje awusaphumeli ngaphandle ukudla kwakho usukulethelwa nje ubona mawulethela ubhobhi nosport kini ukuthi yabona lento leyo usulethelwa kanjani ukudla yabona laba ngihleli ngedwa ayikho into engayenza activity kuthulekile enjoy lelo kuze umaskito lokuzi ngathi ungangawuxosha uhlale ulalele bese uthi yaphuma ubhivu ukuthi uyaphi into lekuyiyona
ngihleli lapha ngaphakathi ngicabanga ngeenkinga zami ukuthi hey abantu engibashiye eminyango uyabona into leyo iminyaka engisazoyihlala la intombi yami yaqhubeka nempilo yayo lapha eminyango mina ngihleli la kwareach to a point khona lento ekuthiwa i-depression kwareach to a point ukuthi ngilahlekelwa ingqondo nganjela ingqondo ngaqala ngakhuluma ngedwa sengiqase ngikhuluma ngedwa ukuthi makufika amaphoyisa afika ashaya isicabha la theyona siboshwe ukhuluma noba ngithule yabona lonto le ngizolalela izicathulo yathi kuthulekile ngizolalela izicathulo mangilalela izicathulo zithi ngizizwe ukuthi izicathulo seliyahamba iphoyisa ngiqhubeke ngikhulume ngedwa yabona ngaleso sikhathi I wasn't aware ukuthi ngangikhuluma ngedwa yabona lonto le leli kwahamba sithathe sisinga izinto ezingekho sengibona izinto ezingekho yabona lonto le awazele point ukuthi ingqondo yami siyahamba ngempela lakhi lingasheshe ngakhishwe isolation cause obaba babeloke beyizwa lento yenze ukuthi ngikhuluma ngedwa nani babona ukuthi akukho right ukuthi ahambe la lo muntu ngathathwa ngawofakwa kephi ngawofa ngabuyisela ema-sectionini nga-attend psychologist ngadla namaphilisi ke kwahamba isikhathi ngagcina sengi-right wabona lonto lezi zinto zagcina engasafani yabo kuloko engikushoyo ngizama ukunivezela ukuthi leya ndawo inzima kanjani futhi lokho engikushoyo akubona abafana kuphela ababoshwayo namantombazane ayaboshwa yabona namantombazane isuka la ufana wakhe akuchitheke nenye ingane usuka ulanda amathuluzi angakini nange lokho ingane yabantu laphana ingane yabantu nihlanganyele manihlanganyele ingane yabantu mhlawumbe ilimali into enyenzayo vele niyaziwe leyo mhlawumbe ingane yabantu ilimali laphana bese kwenzekalani mhlawumbe ilimali uboshela attempted murder mhlawumbe ube nebhadi umuntu abasanashona uboshela imali uyabona lento leyo amanye influencer izinto ezenzeka lapha ku social media umuntu afuna ukuphila le mpilo ezazi ukuthi aka-afford toqala hambe eboleka ingubo zabantu aboleka ingubo zabantu beqeda ukuboleka ingubo zabantu nabo sebekhansela yena into elandelayo useyayintshontsha elandela kuyintshontsha useyashoplift umuntu uyabona lonto leyo ngenxa yokuthi ufuna ukuphila impilo anga-afford okulandela kwenza ngizokhuthuza abafana antshontsha amafoni ama-iPhone wafuna ukushutha iy'thombe ezinhle hlangene amantombazane ey'nqwaba kuthiwa bantshontsha amafoni bantshontsha i-iPhone yomuntu yazi ifoni iyodwa iminyaka emingaki 8 years ifoni cabanga into yomhlangano kanjani ishawu 8 years somunye usesebenzisa umzimba wakhe udlala abafana uyayibona lonto le ngobani ufuna ukuphila le mpilo leyangayi-afford leyayibona ku-social media ofuthi iyi-fake yabona ama-content creators lawo sihlangana nawo cause nathi siyayenza i-content lama-content creators sihlangana nawo ebhesi awanalutho nina niwazi mephostile nje niy'tshela baphili bayashizilela nabo njengani bakhohlisa nina nani bese niyakhohliseka ningayivumeli lonto leyo nizoyivumela lonto leyo yes ngisambila nje mantombazane enye into ebalulekile mantombazane engizoyicela niyazi mantombazane sacela nivale imilenze ivale imilenze ningabavumeli labafana asiyibamba sandawonye angini okay labafana labafana eqala bana-benefit ukuthi une-wave negwegwu ayina kahle ukusize ngalutho lokho angeke ukusize ngalutho lokho uyayibona lonto leyo focus ey'ncwadini zakho vala imilenze uvule iy'ncwadi ngiyathembisa umvuzo uzowuthola uyayibona lonto leyo uzohamba ngempilo uye phambili uyayibona lonto leyo enye into futhi ekumele siyivale ibullying esikoleni iyabheda ukuthi ubani mangabe kusenkulu ugqoke ophaca la esikoleni akuyona indaba yakho leyo ukuthi uma wakho uyaphuza akuyona indaba yakho leyo ukuthi ubani wenzani kanjani i-uniform yakhe idabukile akuyona indaba yakho leyo akazenzanga naye lo muntu leyo uyafunda yena futhi abazali bakhe mangabe unenkinga yotambotshela abazali bakhe uhlukane nengane yabantu ngoba yona le bullying le kugcineni le bullying iyona le yenza ukuthi kugcineni sine senifike ey'koleni niphethe imbese senizogwazana yabona lonto le senizoshayana mase kwenzeka zonke niyagwazana niphathana ney'bhamu lapho umuntu ote nesighamu sababakho ubabakho usephelelwa nangumsebenzi ngenxa yakho usuphuca isinkwa sakini uyabona kwenzakalani ekugcineni uzogqoka njengami kanje and ukugqoka kanje asitrenkile ngoba kanje kwazama ukudlulisa imeseji akukho mnandi ukugqoka kanje uyabona lonto leyo
ngizokutshela nge-criminal record. Yazi criminal record awunabo face akumnandi ukuthi uyazi ipain yokuthi kade uboshinga usuphumile ejele sungaphandle. Mina ngifundile mhlawumbe umetric wami ngaqeda umetric wami ngase ngiphumile ngaye duty ngenza i-media and language. Angishayeleni izandla. Ngenza i-media and language. Yabo so abantu makuphuma ama-forms mhlawumbe kuyagcwaliswa bavale bangisumelela ama-forms. Uyazi iphela ukuthi uyagcwalisa iform ukuthi ayisahamba kahle ngiyaqualify la. Bese uhlangana nalo mbuzo othi do you have a criminal record? Umenze jami ayiseke into ezoyenza. Even nalabangani bakho uthola ukuthi bayasebenza bayafakana left and right bayakweqa wena. Hayi ukuthini basaba ukukutshela ukuthi kuyaqashwa because bazi ayikho into ezoyenza une-criminal record. Angeke kuze uqashwe. Uyayibona loo nto leyo. Omunye ngakutshela ukuthi hayi i-criminal record iyasuleka. Imagine nje ukumngaka sithi wenza icala manje. Mawenza icala usually mengabe uzothetha icala mhlawumbe kuthatha noma unyaka. Uyayibona loo nto leyo. Makuthatha noma unyaka uzoqala kube lo nyaka sekuphela unyaka ukuthetha icala. Then uyagwetha uzoshaya eminyaka le oyishayayo. Bese uyishayile lo mnyaka bese uyaphuma. Bese uphumile kumele uphinde ulinde 10 years ukuze usule irecord lakho. Uyayibona loo nto leyo. Uyaphela lo 10 years. Uthi uyazama ukuyosula la police station. Most of the time oyosula la police station vale zingabuyi ithupha zakho noma bengakutshela ilutho ivale kuthuleke bakutshela ukuthi akakabuyi into zakho lokhu uya khona. Uyayibona loo nto leyo. Lento siphoqa ukuthi hambe ngephi manje hambe ePitoli. ePitoli manje yagitshelwe ePitoli kumele ube nemali yokudla. Lapho neyokulala uzoyithatha lo mali athi ungasebenzi ubheke criminal record. Uhleli la wena uzoyithatha lo mali ePitoli. Bese uyahamba ePitoli fika ePitoli fika usile usuyabuya. Bese ubuye ePitoli suneminyaka emingakanani. Ontanga bakho bayaqhubeka ngempilo wena imazi oqala impilo ngaleso sikhathi. Imisebenzi eqasha ifuna experience uzoyithatha lo experience athi uMahlalele. Iyona impilo efuna ukuyiphinda le. Wani ngasebenzisi lethuba leli likhona manje nilalele othisha benu benitshela. Labantu bazi kangcono yabo labantu abanezicucu bayahona. Wena uzoyitshela ukuthi uyazi ngaphezulu kwabo. Ngifuna ukulalela othisha benu benitshela into esimple fundani. Wena njengamanje bonke uma wakho umsebenzi wakho usimple. Ukudla wenza ama-chores akho ufunde. Nakhona ufundele omunye umuntu uyifundela wena ukuthi ube right. Uyayibona loo nto leyo. Fika esikoleni udakwe inciko udakwe insamo. Izokusiza ngani lona? Owabona bani? Woza la mwana mthini? Woza la. Woza la. Woza, ngakubiza. Wena woza la, wozoma la. Angoshe isikhathi mfowethu. Malana abakubuka uyabona loo nto leyo. Udawe incika udawe isango uthanda ama-drugs uzongisiza ngani loo nto leyo. Wawambona umuntu ophumelele empilweni odakwa ama-drugs noma mhlawumbe ngididiswa labantu enibabuka ku-TV. Ngiyazi vele sekukubi nibuka olini wena nalabantu baphesheya bantshela ngo-double cup baphethe omancika nibona ukuthi impilo e-right. Laba bantu most yabo bashawa amasiji. Even nano-future lo nimele lokhunye ufuture lo hlezi ecula ngama-drugs nimlalelayo. Ngakuthi niyawalandela ama-interview yakho uzo-understand ukuthi ufuture wonke lama-drugs esuke ethiwaziyena akawadli. Udlala ngani nje? Uphusha le-agenda ayiphushayo le afuna ukuyiphusha ukuthi adestroy abantu abamnyama. Nina nizolalela lezo zinto. Nalabafesi thothi labafesi abashaya imculo badla ontashi no badla nomgwinya senibona ukuthi i-right loo nto leyo. Ayikho grand loo nto. Impilo yakho izoba fucked up ngeke kube nalutho. Yabona loo nto. Ingane zakho nekusabe wena uzothi ukhula zizobe zingakufuni ukuthi bawungena endlini ziyahila ngoba ziyambona ukuthi awubaba walutho. Azameni ukushintsha ukwenza yabona loo nto leyo. Lalela othisha benu nifundeni bafethu. Nibe something ningafani nathi. Uyabona loo nto leyo. Thina mase oqala impilo sozama impilo manje. Kunzima kuyashizilwa la ngaphandle. Ningezwa bethu. Labo abazali benu ukuze banithengele insipho, banithengele into zokugcoba, banithengele into kusuke kunzima akukho lula. Uyalazi ole lakho liyashibisa. Uyalazi most yethu sikhuliswa omama. Uyabazi obaba bezi bayinlathini bayidakela. Lapulala komunye umfazi lapha kwenye indawo akekho la. Yabo usenoma wakho uma wakho uzama kanzima ukuthi ube right. Kwenzela wena kakhulukazi la ngeke imsini uzoyishonela yena.
bese shonile la isimo sizoba nzima khona sola ukuthi awukwazi ukwenza lutho ukushiye nani akashiyanga nani ukushiye nalo 4 room onetayitela edala ozobanga nomalume bakho nabo kuze kuhlukane nanemndeni engabe isebenzele ube into zakho ube nezinto zakho awuboni nje uthi intomba zabo unomzamo noma uzandilo nezinto zakhe uyiphiyele kamnandi even nalabafana lababhedala abayibona ngeke bekuvimbe bese unezinto zakho wena usesebamba uthi hayi ama-levels awalingani uyayibona into leyo ayizameni bafethu ukwenza kangcono ningafani nathi niphile iy'mpilo zenu niyeke ukuzwa ngabanye abantu ungaphiki nomuntu osindaba ngethishu usindaba ngephepha ufokhasa kuwena ufokhase kwimpilo yakho ungenzeli abanye abantu because imost yalabantu labo bafika la ufunda nabo la esikoleni uzobashiya la imost yabantu esasifunda nabo abangani bethu akusabona abangani bethu manje bayiphilela iy'mpilo zabo uyabona loo nto leyo ungazondi abanye abantu ukuthi baney'moto ungazondi abanye abantu ngokuthi banemizi just because wena unazo lezo zinto lezo ngiyabonga